amakuru y'isenene muri Canada. Ese mwari muzi yuko muri Canada haje Manu, ya yindi yatungaga ngo abakristu abanya-Israheli igihe bahungaga bari kugenda mu gihugu cy'isezerano. Iyo niyo bita Manu, Isenene Grasshoppers. Ngiyi ndayizanye evan ariko ahantu nyikuye. Agasenene. Yep. Izi saha babwiye mama ngo Flora ari kurya isenene. Aho yabari nubwo yapfuye. Yahita azuka akavuga ngo mumunyereke mumunzanire hano mwereke. Ko mu bantu bangojeje isoni nawe arimo. Hello guys, how are you doing? Muze njye kubereka magaze y'Abanyafurika ikoreramwe abantu bo muri Uganda, bazanire ikintu bita agasenene. Agasenene niba mutarakarya, njyewe ndakarya ntimuze kuseka Abanyarwanda. Njyewe bajya bavuga ngo ugiye burya saza zirya nzima. Ubu ngubu ngiye kubazanira ibintu mutararya mu buzima bwanyu. Ubwo wankunze arakomeza nkunde, ariko utayikunda nyine ubwo nta kundi. Iyo ukunze umuntu mukunda n'ibye byose. Yeah, this is the road. Yeah, kuhagera byari byangoye, nagiye nkora n'amakosa menshi cyane. Yeah. Hano iyi ni magaze y'Abashinwa. Mbese ubu ikigiye gukurikiraho no kubereka ukuntu bimeze, ibintu bibera aha ngaha. Iyo magaze dore ngiyi bayita Afro Tropical Grocery. Ngaho aho ni intoryi, ni avoka, ngaho reba n'agasheke turagafite. Muzavuge ko hari icyo Imana yatwimye. Nta kintu Imana yatwimye guys. Muze mbajyane. Dore hano mbese ubwo nuko. Hi guys. Yeah, I'm showing the people how we have everything from Africa. Yeah, I'm just. Yes. Yes, we. Dore igikukuri. Guys, muribuka igikukuri munyu w'ingezi, Dore porridge. Yeah. Abana ko byose turabifite. Dore kinazi, ifu ya kinazi. Amakuru y'umuntu ushaka kuza Mozambique cyangwa ugiye kuva bakamutumira kinazi. How much is this kinazi? Okay. Oh my God. It's 55, guys. So hard to see. Dore cya kindi bita uburo, millet. Uburo guys. Wow. Hey, sweetheart, what are you doing here? I'm vlogging. I have to show people. No, I don't show your face. I'm coming to buy those senene. God. Do you remember I told you senene? They told me it's here. How are you? I'm good. Did you walk today? Yeah, I did. And you're done. Oh my God. And what are you doing here? No, I want to buy much, okay? Let's turn off. Guys, nahoze mvugana n'umukobwa w'inshuti yanjye dukorana. She's like my daughter. Yeah. And
guys, I told you nje kubereka ibibera hano muri quartier z'iwacu. Reba utwo tuntu, izo ntoryi namwe, dore amateke, dore avoka, udutoryi, dore ibitoki byaje ariko by'utumara amasenge. Yes guys, by'utumara amasenge. Okay. You know guys, this is peanuts flour. Peanut flour. Dore indagara. Indagara reba umusigana. Amagarama 500 y'indagara ni amadolari 16 guys. 16 ni ibihumbi 16. Namwe mumubwire ko ibintu ni ibiki. Okay guys, let's show you icyo bita akabanga. Nimbabwira ngo munyohereze akabanga mukanga kugura no ku muhanda duhenda. Dore ngutwo ariko sindi kubona igiciro. I don't know how much it costs. Okay. Hano hari ibintu byose. Yes. Isombe. Ndashaka kureba isombe aho ziri. Guys, reba za sombe z'umunota umwe. Se kumbona bakuyeho ibiciro. Dore ubufu bw'ubugari. Sibyo? Ndabona barakuyeho ibiciro. Ubushize byabaga bihari ariko ndabona barabikuyeho. Haricot rouge. Okay. What do you like to eat, my baby? What do you like to eat? Farine de maize? Kaunga? Yeah. Oh, this is Uganda, yeah? Kaunga. Everyone like kaunga. Yes. Yeah. Where is that Isenene? Is there in the freezer? Okay. Guys, dore ikintu gitumye fata urugendo. Ni ikintu bita Isenene. Reba nawe ukuntu utu tuntu tungana. Ushobora kumbwira? Isenene. Wabibonye? Utu ni amagarama 250. Sinzi niba ari angahe guys, ariko zirahenze mu by'ukuri. Ariko kubera iyo mpamvu ntabasha kwihangana. Ubundi ziza rimwe na rimwe ntabwo zihoraho. Ndihangana mfate tubiri ariko ni amafaranga menshi guys, kuko nta yindi choice mfite. Can you imagine? Hey baby, can you tell your mom to send me this Isenene? Guys, watubonye tumara amasenge. Ntumbwire ngo kano bakagurisha ngahe, kano kamwe bakaguza ngahe. Apima ku kiro. Apima ku kiro. Okay. Ubwo we waguze ibiro bingahe? Oya, munguze tubiri ntuguze 18. Uduseri tubiri ni 18. Amadolari 18. N'abantu mujye mwumva namwe. Ibitoki baba babishyize muri freezer. Dore ngubyo.
reba nawe ibyo bitoki ni duto duteye ubwoba. Okay, sinzi ikindi nabereka guys, ariko ibintu byose biraha. Okay. Guys, mujya mwibuka ikintu bita serelak. Okay, Gwiza hibiscus, green tea, nayibonye yayindi nanura nyine abantu. Okay, ibindi numva ntabwo ntageze. Dore ifu y'amamera, umusururu, icyo bita umusururu niba mutari muwuzi ngo guys, nta kintu tutabafitiye, mbese icyo washaka cyose wakibona, nubwo byaguhenda ariko biba bihari. Iyi ni kinazi ya cassava, kinazi ya cassava. Ya ngira ngo ibintu byose ndabiberetse. Organique, huile de tournesol, amavuta ya tournesol, n'amafaranga. Okay, yeah. Iki ni icyayi kinanura. No café de zero. Spicy. Malonga 8 AU. Malonga. Cheeses. What we're using this? It's like vitamin tea. Oh, it's kind of tea? Okay. But it's a mixed, more spicy? Mixed inside? It's different spicy? Okay. Red Gwiza. Okay, guys. Ngayo nguko. Ntako ntagize ndi kubereka, ubwo mwihangane. Kandebe digestive. Kubi. How much this? 3? Okay. Thank you. Okay, bye. Bye. Thank you. Guys, ndangije kugura udusenene twanjye nababwiraga. This is my outfit. Yeah. Ubwo nyine nuko nashakaga kubereka aho bayigurira. Iyi ni magaze y'Abashinwa. Guys, mvuye mu nzu just kugira ngo njye kugura isenene. None ndazibonye kandi ngomba guhita nsubira mu nzu kubera yuko nta gahunda nari mfite, ariko nyamara kumva ngo isenene zaje. Guys, sinzi ukuntu naturumbutse mu nzu. Thank you. Agasenene. Yep. Guys, mbabwiye amakuru y'ikintu bita isenene muri Canada. Mbese namwe mwakwirebera. Dore ngizo. Isenene byiyandikiweho rwose. Nta kintu batazatuzanira kugira ngo tutazataha. Guys, bazana mpamvu tudataha.
ibintu byose byitwa ngo iwacu biraza bigaflyinga bikaza bikatugeraho ngo ba ibaze nari ndyamye naniwe guys nananiwe numva kabisa weekend yaranjajaguye kubera yuko nari nakoze cyane ngiye kumva numva umuntu arambwiye ngo isenene zaje isenene zaje ndaza kubaha amakuru y'isenene gusa mukurikire neza mumenye amakuru y'isenene guys isenene ukuntu ngewe rero nzibabwiye mwaseka mugapfa ndabizi abanyarwanda benshi ntago bazirya hari n'abanyamahanga batazirya ariko guys ukuntu ngewe imvano y'isenene ndayibabwira isenene twajyaga kuzirya mu baturanyi tujya gushukura ninde umuntu uzi gushukura nakundaga gushukura kandi na n'ubu ngubu iyo bavuze ngo turarya ahantu mba numva mbese tujye kurya ibintu bya hatari nkumva singirota ngezeyo bikananira kwihangana niyo naba mfite regime imeze gute ntago nihangana nongera regime ari uko mvuye hahantu ninde muntu bijya bibaho gushukura isenene nuko hari n'ibindi twaryaga ngo niba bazita iki ntago ndi buvuge birasekeje niba ari iswa niba ari iki tw'umukara ariko mbabwiye amakuru y'isenene naziriye mu baturanyi abaturanyi ngo byagenze gute bavugaga isenene mama ati hazagira umuntu uzana biriya bisimba muri uru rugo mama yari umuntu winenaguzwa nawe ibana akaba yaruka nuko mama ati ntihazagira ubizana maze twebwe n'abakuru banjye n'abarumuna banjye tukagenda twihishe tugatobora igipangu tukagenda ku baturanyi bakaziteka tukazirya tukaza twazihaze umunsi umwe rero ndibuka mukuru wanjye natwe ngo twagiye kuzitoragura zaguye turazanye yewe turazitotoye ngiye narazitinyaga ko rwigeze no kunduma uzi uko rujya rurumana barazitotoye sibwo bagiye mu isafuriya mama yatekeragamo sibwo bazipepuye munuza mu isafuriya mama aje asanga abana isenene twazadukiriye kandi zitajya zigera iwacu iyo safuriya muzi ukuntu byagenze iyo safuriya mama yahise ayijugunya ntago yongeye kuyitekeramo ukundi twongeye kurya isenene ari uko papa na mama bapfuye ubundi twajyaga kuzirya iw'abandi ariko ndakubwiza ukuri isenene ziraryoha ndabizi ubwo mugiye kundeba muri buze kunjajinga abanyarwanda benshi barazirya ariko bakabihisha ngo n'utuntu ngo tudasobanutse guys niba tudasobanutse kuri mwebwe nge naraturiye kandi nturya noneho nibye ntanatubonye iwacu ariko mbega ibiryo by'abandi ngo biraryoha niyo bavuga ngo iwabo ngo mu baturanyi ngo bararoga shamba narapfuye iyo baza kuba baroga kuko ninjye muntu wa mbere washukuraga ibitari bizwi iwacu ninjye wabizanaga nkababwira uko byari bimeze maze twese tugashorerana nuko namenye isenene amakuru y'isenene mbese nari mbazaniye nayo reka noneho tugende ngiye kuzishyushya mbereke ayo makuru y'isenene muri aka kanya nureba ko ari udupaki tubiri agapaki kamwe ntababeshye guys agapaki kamwe ni amadolari 30 ubwo natanze 60 kandi kamwe ni 250 gram amagarama 250 naka na 250 ibaze nawe koko ubu ibi ni 60 niba ari n'ibiryo nibishake birorere guharwa ariko kubera ko iyo zije barazirwanira zigahita zishira ubushize nagiye guhamagara nsanga ngo zarangiye uyu munsi navuze ngo content yanjye ni amakuru y'isenene muri Canada ayo yo ntiyancika mureke noneho tugende isenene Grasshopper nizi guys ese ibyo mvuga byaba ari ukuri bambwiye cyangwa ndabeshya cyangwa barambeshye barambwiye ngo izi ngo nizo Manu zatungaga
abanyayisiraheli igihe bavaga mu butayu ngo nizo ngo zabatunze nka manura, niko numvishe. Ariko ninza kubona aho byanditswe muri Bibiliya ndabibazanira. Gusa si ubwa mbere mbyumvishe, hari n'umupasiteri wanjye wabimbwiye ngo ni Manu. Nanjye ndabyemeza ko ari Manu bitewe n'ukuntu turyoshye. Abatabizi mwaba mugiye kuzataha mutariye Manu yo muri ino si, nubwo tuzarya iyo mu ijuru tukirira nyine tutarushye. Ngaho rero reka ngewe noga intoki, ubundi ngiye kuzishyushya nzirira imbere yanyu mwumirwe. Ndabizi sha abanyanga ni benshi, niba ni muri mu nyangire isenene zanjye ngiye gushyushya, ariko ubu ngubu naho ukuntu ndi kuziturondereza sha ndaturondereza tu kugira ngo tumare basigiye, kuko amadolari 60 yahahira urugo ruzima. Reka nze nshyushye muri microwave, kuko ngomba kuzirya mundeba mukareba ukuntu tumeze. Iyo urimo kuzishyushya ushyiramo amasegonda kuko ziratetse guys. Ni ukuvuga ko zitetse, icyo uri bukore wowe ni ugushyushya. Ziza zitetse, mbese ubu ngubu ni ibiryo birangiye, ntabyo kuvuga ngo ese ngo biramera gute. Reka da, zaje ziri ready. Katurebe guys. Hey guys, wari wabona icyo bita isenene? Isenene nizo. Niba utaruzizi mbwise ngaho mumbwire. Kanoga intoki. Guys, twagiye katuziriye. Isenene. Urumva guys, nuko ibintu bimeze. Umaze kwihereza ka fresca naga soda kagira free sugar here, kararyoha cyane. Niko ndi kumanuza agasenene kaba isenene. Katurye. Guys, ndabizi ko abantu benshi mutazikunda. We watch but we don't judge. Kuko n'ikintu kiryoheye abantu ngo kitakuryoheye wihangane. Kuko nanjye nuko byafashe ni wacu ntitwabiryaga, ariko nabiriye mu gasozi. Kandi bajya bavuga ngo ugiye buryasazi ngo azirya mbisi. Rero nanjye naziriye mu baturanyi mitangaruka isenene zarabaye isenene. Ariko rwigeze kunduma nkiri umwana ngo ndi kururwanira ngo nanjye ngo nagiye kuzitoragura. Ariko niba hari umuntu wazangaga ni mama wambyaye Mana. Ngira ngo izi saha babwiye mama ngo Flora ari kurya isenene. Aho yabari nubwo yapfuye yahita azuka akavuga ngo mumunyereke mumunzanire hano mwereke ko mu bantu bangojeje isoni nawe arimo. Ariko we watch but we don't judge. Sorry mami. It's yummy. Niba utaraziriye ukuri wagiye utamenya akaryoshye. I share with my siblings. Abaza ko ka history abatuvumbishaga niba bakiriho, ntabwo mbizi niba bakiriho cyane niba batakiriho, mumbabarira. Ariko cyo nziko nuko nziko narazivumbye kwera.
none ubu ngubu mfite ubushobozi bwo kujya kuzigurira. Nawe mwabonye udupaki tubiri ukuntu ababwiye tugura 60 gapaki kamwe amagarama 250 ku madolari 30 n'ibihumbi 30 by'iwacu by'amanyarwanda. Umva atari ibibazo guys. Isenene rero za mbere isenene nazitangiye nyiri no muri magazine ntaranasohokamo. Thank you for watching. Ako kari agasenene. Thank you guys, thank you for watching. Nakagaruka kwa Flora Gwiza haba hari udushya. Niba utarya isenene ndagusabye unyihanganire. Nagira ngo nkwereke iyindi kote ya Flora Gwiza. Je nago nihishira agasenene ndagakubita. Hari ibintu byinshi mutarya ariko hari nibyo nariye nkigera mahanga abenshi batarya nzagenda mbereka. Uyu munsi rero na agasenene content yari amakuru y'agasenene ariyo Manu yahawe ubwoko bw'Imana buri kugenda Yerusalemu Israel. Bye. Thank you for watching. Don't forget subscribe, like, share and comment. Okay? And comment. Okay? And comment. Okay? Agasenene. Agasenene. Yep.